Sarkai pulau no laksugo kulungka tini ni koklam pandawo sarno tini sing logiwo mankha belekeno khatungo kok ungkha thangnai 31st July ni horo bodro misip kamiwo kaisa belekeno khadujaknai party mu wansuk jaknai bo party mu lukurok khanawi belekeno खाओ जाला नांजाकनायबो कायसा पार्टी मुंगै थांगा बरं गोनां लेट अजित देबरमा नि नुखुंगो पार्टी मुंनो तुयै जे पार्टी मुं ससियेल मीडिया अलरेडी नो पब्लिशिंग जाक लुकरक नायजाक लुकजाक ओके सर अबति के हाई पार्टी मुं जों सिगांग्रगो खोनायाको ननिकनि मा सासिनाय सोशल मीडिया रोगा आसुक फायाको तीव्र सरम बिसिङ किन्तु सिगाङावबो जों नुखा बिहिकपानो बसाइपानो बिहिकनो खगै खारि थांलाय किन्तु अब कायसे गोथाव जापता इनोग्रेट खायजा बर बुथारि सिखिब्लासि उतावखाय अबति के हाई पार्टी मुंगो खोनावै सारनि फिलिंग्स रक बाहायंखा ताम सानानि Actually, घटना आं इनको सोशल मीडिया माध्यमेन प्रथम छाइमानो आं नायखा इनकाय आंगवानी रामचंद्रगढ़ केंद्र किशोर बिजी तमा बाय आं थैमान देनो फाइमालिया इनकाय हाइपानो दिनिक आं आरो थांमानि यागुलो बिनि बता राधा देपरमा ताइ कामिनि गोबां मा बर' राव आनो नासिबाय दंलायो बर' आनो तलांखा काय बर' थांगै आनो फुनुका जे नगो बुथार जाखा आनोको जे सुकिवता जे खाटो बनो बथरका आराम थांनि नायखा थांनाय माने थै एमन खायसे साका अन बनो जे बय गफ्रो बेनि सिलिं साका नांजाक आं नुखा बरानो फुनुका उठावासिन जे साजाक आलमालि नांजाक माने जानाला रबो नांगि ताबो थै दंखोदा बुथु फायो एकाय बिलाय खाय बनो जे बुथार माने बिलाय कस्तरि बुथार काना मा दंगो आरो गोबां बर'नि खुक्रियान खानाका बनो नेसानि बरि चारितनखाय बिहि एकाय आदिनो हरदस्तान समयनो माने ओ जे बुथारनाय चला बिशाल दे बर्मानि गारिनो बिनि बंनि नकनि अजे लामावो नुखा बर'र गामिनि बर' नुखा आबन परे ओ बुरिनि बुमानि पारावो फासिंगो आगारिनो थांका एकाय बसाइतो एनआईटी ओ सिकिउरिटी खलाइजावो इनकाय बो बुदै फाइकान काय बिहिनो नुग्लियाना इनकाय गाय ओ बुरै बो बसाइनो बा बसानो कलांगै बो अचला बाय बिशाल बायखाय कायसा खुमुल नंगो मेला चलितम हनि खानाव आ मेलाबो बेरायनो थांगायनो खानाव जेता आं थांनाय माने तबे तिनि जेता आनि मकल बाय लुखा ब्लेकेना आनि मुक्ति क्लाइनानि हायनखा अबो जे बनबसे कष्ट खाय बोथारकाना अबो कायथरसे साइमानसिनै सोरसे साइमानसिनै ब्लेक कष्ट खाय बोथैजा खाना हायमा दं खानामानि आबुसा कुसु बन जखनते गफुरु बाबानो बुखा नै दङ बाय बुमा आरो न बसाय नाय दंफु देखाय बुफा न बुथारमा खूब मनमान्तिक दाउ तिनि बुसा न जखनते आनि गाना तुइ फेक्रो थर थर किरि जागो बुसा कुसु बुसा जे लाइसा क्लास 6 of खुंफु एकाडेमी of परियो बुफा सिकिउरिटी गार्ड खाये 2500 हस्टेल मायनि बागे प्राइवेट हस्टेल तने वे परि जाव सबजा आसेक सलिया फादो तब फानो चेथ्रै नायमानि वो आं नुखा बा खनाका बर हामजागलाय कायजागलाय माने हामजाग मा सिमिया बर खालाय से कायजागलाय सु नुखं कायजागा से हामजागो चिनि ताखौ थैजानाय अजि बिहिनो मसेकायनो हामजाखिनो माया खायतनि जाव किन्तु तिनि ताखौ अजितनो जे खाटो बोथारका जे थैरक सेसादार नगैखा आं सोंनानै मुसुंगो बिनि खाबा किसापानो यग्लियादा बन मुसेकाय हामजागलायै सिक्लान जरा हामजागलाय कायजागमानि आबो बाहायके बन स्राब साकानो बगै थांकाना हायमा दं बुलायखाय माने एथिटिक गथना आनि लाइबा मन्ति गथना नुगियाखौ
তিনি थांगायानो मखरबाय आरो তিনি প্রায় 60 years थांखा प्लास थांखा आं ती गथना नुगिया तबो आं साननानै मुसुमान हेंगाखाय गथना तो गथेवै थांखा तबो जों जास्टिस मा साननाय आं তিনি अब उनखा मस्लिसपुर केन्द्रआव खालायो आं लुकुनि बुसखांगोन जखन कक सालायफोरनो मिनिस्टार बिनि केन्द्रनि मिनिस्टार चिनि उनको सुशांत चौधरी बाय आं कक सालायका लाउड स्पीकर बसाव आं फायनाय दादा नोंता वानादि आं लुकुङाव फायनाय ताइ सुबानाय मिसाखा बुसाजोगलायसा क्लास 6 आव हस्टेल माने ककनो खानामाने लगलगिनो चिनि बरम गना टीटीआईडीसी EM रविंद्र दा बर्मन फोन खाइका आंकेल न वो लगे रेस्पॉन्ड हुए जत किसुनो लाइसा बायबो क्या कक साका सावै लगे न बन हस्टेल व्यवस्था खाइना हनि बो कक रिखा आं खाखलायो बरमनि नुखुंगो बुमा ताबुक जेल तंगाने बुफा करिखा अजरावो चिनि जतनि न मनि नुखुंगो चुबासु नांगो बिनियो संग्रह बन सुबानाय आं साका जुदिनो रंखै मेखाय आं प्लाङै थांगान खरकसा रखदि माने बरक सावो जोंनो बरङ नाय तरिवान परिवान साथा सर टाउन जोरावो ससियल मीडियावो गोबां मा बुसाय खिबोवै गुबुननि बुसलाबे थांमानि बिहि खिबोवै गुबुननि स्लाबे खाय थांमानि गोबां मा पातिमुरसं नुगै दङ हाय सिचुएशन तिनी अजित देवबर्मा बिहि गुबुननि स्लाबे चासमाय दंगै बिनि लांमा चखा लांमा चमानि ते चासमाय दंगै जे चिनि सोसाइटी वो चिनि दिप्लासरनि बिसिङाव जेता ससियल मीडिया वो कक आवाये भाइरल तंजाय माने अमबाय सिनि दफा सिनि हदनि थिना बमा हायके बमा हाय बखाक थाङै दं नों खरकसे इंटेलेक्चुअल खरकसे एमएलए अंगै नों ताम को कसानाय ते ताम वानसुक एक्चुअली आगे तो सिखला बाय सिखली से खालायो ताबुनि ससियल मीडिया फनंदे बा कामियाम सेराव थांगायसे मुखनावो आनि गान सुंदर गातो बमते कायसा कोसु बथना आं खनागा एक्चुअली अ खालाय माने रिजन ताम अमथे संग दिगिनाय नांगान जों सामं बोसो गाहाम खायमान खायमेया बा नखं बोसो गाना गोरैयाबो जों बुजिया जों सब समय सिनि लाइफ न लाक्सारियस लाइफ दंगानो मुसंगो दिनै ताको अजित देवबर्मन न आं थाङै नुखा कोथा न भुटाननि न गानाव दालान न दिनै ताको अजितनि न नखं ति कपला रगा हाय किसा कसां उनटखा हयतो ब नुखना आनि बासैखाय भुटाननि बिहिकाय दालान न गाहामखाय दंमानो बखाय कोथा नगो का मानसिक भावे स्वाभाविक भावे हामजा काजा खनो बिनियावबो बबो अमते हायकेन लाक्सारियस लाइफ तंगानो मुसुमखाना गाकाय ताबुनि जरा त बरकनि जतनि त स्वभाव बा चरित्र बा क्यारेक्टर त एगिया का अजराव बिनि लाक्सारियस लाइफ तंगानो बो मुसुमखाना हयतो बसायनो बिनि बसायबनो ठीक अमते खायतनि मारलियाना के बिनि खापेन लियाना इंगा आबुनि बागैनो बता कायसा सला बायखाय चासमाय तंगानि फासिम थांखाना सुदु ताको अजित देवबर्मानि बिहिक सिमि रिता देवबर्माया तबो गोबां आमसायो न बसा खरंनि खरकसा खबै उसिया कायसा नका 8 मासनि बसा खलैनो खिबि खारै थां खूब पेथेटिक घटना इखो म जों अवेयरनेस खायनानि दरकार का सोसाइटी रगो ए समस्त अरै परै दंमानि अमनो जों अवेयरनेस खायनानि दरकार नायने दे आगे जों अकारारनि बुसखांगो कक सानानि केगा जों किरो थांग्राया बुसखांगो के ताबुनि समयो नायने दे ताबुनि चारेर अकारारनो बुसखै बरम बि बा ताफानो जों बाबुनि आं निजे न बाबुनि गाना कक सानाखाय किसा खोसकै मासाव गोबां मा अनारि मासाव इंगाखाय ताबुनि केदु चारेर बुमा बुफानो आं किसु मकरो क्लायो कक सानानि माने तेमन कोनो ककरै मचिनि सोसाइटी वो किसा जों तलावो थांमानि फासिमनो मुइ दङ गाय चिनि ससियल अवेयरनेस करै बुजगलायमानि करै मानिलायमानि करै अमते बुइनो जों अमंखा गैते कायसा का ससियल मीडिया ते साल बुरुम बुरुम न चिनि बरर गोबां मा
chini hasteni phatani kubang ma sin ro borok nayo bibono kono nayo omor no nugui borok kisu bukhawo wan sugui ba angkoi oborok borok ungui man tobe omor no mothangna ni bage jeng kami rogo jeng awareness khainani dorkar sudo rajnitik ya गोबां NGO दङ बर'नो जुदि इंगो खायखाय गाहाम नायनो खाखायदों सार केसनि कक जेलनि कक जेहेतु खुरसाखाबा सारनो सोंनानै मुसुमानि ककखाय बहुति गाहाय धारा हेफाजाबखा अ केस नटि सार नों ताम सायमान अबनखाय आं मिया जिरायना PS नि बरनो जे कागज इंको माने आरो ताम दारा हेफाजाब आं आबना गाहाम बायनायखा आरो 448-302 खाय बथार मानिता मादार केसनि एंको ताकायसा बमतिनि नं को वक्लायो एंको गनै सेक्सन ना अनअवेलेबल सेक्सन एंगे काय उमो एंगे ताबुंनि जे रायदा तैखाय नुक फायमानि 3 मास नागे तो बर बेल माननाया एंगे ताबु मो इनकोरिंग गय हयतो ओ जे बथानाय न जेतो ओ जे कुसु बतो बथारपुर ओ जे बथानाय न बसिनि दंगो नुखा कता पुलिस पेरेड खायमान बो खायनानि हिनि बो खनावो आं तिनि के पुलिस पेरेड इंको खालायखाय आइडेंटिफाई उंनाय जेता आं अन्नन समयं को फुर नुखा जे पुलिस पेरेड खाय आइडेंटिफाई खायमानि हिंगा खाय आं सानानि मुसुमान के मसे जे एविडेंस रक आरो मानखा बा आचलार न इंटरोगेशन खाय जेता उंको खायजा संका हिंगा खाय बोनो जे साका गसिका एबं जे मोटारि र जे रड मानखा हिंगा अमरो बैनो मोटामोटी बिनि साजावनानि सम्भावना गाय ताबो बोनो साजानान क्षेत्रे गाय साखी आबंखा मेन आयुनि साखी मेन हिंगा गाय ताबो कामिनि बररो যারা নুংনাय बा बिबनखौ खायनाय बरफ साखी हामनो नांनाय कोर्टआव थांगोन हयतो मताबक मेजिस्ट्रेट कोर्टआव दङ अब जखन चार्जशीट दङ थांगोन अब जज कोर्टआव थांनाय जज कोर्टआव थांगाखायनो बुंनो बिचार प्रक्रिया सुरु मुसिनाय दा ओके ताबो तो पुलिस कास्टडियाव दंनाय बरफ कनैनो आबुनि सिगां ताबुक सारनो सोंना मुसुमानि खायते गिसिया तुमु फासि इंगै थांगांके ताबु ओ जेराय तो खरबसा जेराय दङ आ जेरायनि ककनो वान सुगुइ आइननि दगलामो थाङै किसासो रिलेक्सेसन माननानै कुनु चान्स जातं बोरैनि अब बोरैनि हनै आइनो बोरै बा सलानि हनै गकरै जारा खुनि ना आइननि मकलखाय अबता हांकाय अबतो निनि जज कोर्ट पाइमेन्ट पर हाई कोर्ट प्रे खायमानो हाई कोर्ट नि पर सुप्रीम कोर्ट दङ हेकाय फासिं मानि पर जों नुखा ताबुंनि बो प्रेयर खायकाय बिनि थैयासाक जरा जेल तंगन खाय जागै दङ हेकाय अबतो कोर्ट सायमाने रायदाव दै ताम खालायमा हेकाय ताबुक जों ओ जे रायदार न आसे खलगै सानान थिगे जेतो केस ताबु पेन्डिं चलि दङ हेकाय ताबु इंटरोगेशन बरनो खालाय जागै दङ रिमान्ड दङ बरक 3 दिननि रिमान्ड ने खानावो हेकाय आबन परे तो आयु और इनको चंगजाखा गाय खाखलायो दातिनो ओ केसो चार्जशीट दुङै थानाय एवं बिचार प्रक्रिया दातिनो जेंजागोन होननाय आं खाखलायो सर मोरल लेसन नि किसा बाहायनि कक सार साखा आ जागाव बो बुसाजो गनै ताई बुसाइनो वान सुगनानि जागाव बो हयतो लाक्सारि लाइफ नो चूज खायका हंकाय आबो फेमिली जे मैनेजमेंट खामियानि बागै दा आंखना बरगनि फेमिली वो रिलेशन खामियानि बागै दा मानखना ओबदि गाहाय लाक्सारि नो चूज खायमानि थांतानि वो बनि तामो कायसा तामनाय अभाब दङै मानखना जे कारण बो बुसाजो गनैनो ताई बुसाइनो जे बुसाइनो हामजागिसे कायजेक लायमानि आबो बो खारिसि कायजेक लायमानि तारपरे बो अनो चलाबाय थांनानि बा जेसपान अंका जुखाय बन बुथार खिबका अबनि मेन कज तामुनि मान ताबुकनि अजरानि एजुकेशन सिस्टेम दा अब बुल नानि कलाय ना कि सामाजिक सिस्टेम ना ताम साना मुसुं सार
Actually ang kasih no saka sini sosial jeta kami am se awareness खूब kami am se yo. Hengkai sini jeta kami am se ni jeta raida tongman agi siri siti ni jeta raida khaja go kami am se yo. Raida ro kabo kerja. Joto no self style cholibo. Khorok satai khorok sani kogna mane cholibo na naya. Kami chuduri ro ni kogrong no tabuni chare ro mania. Sing judi sini agi ni siri siti ni raida ro no sing mane choli kai tini sini society om jaga phai sok paya ekya kai ani jeta nungmani o gothna wo om khai moti ngui mano je bini busai kaise security guard khai jao khub beton komman engke kun mote khai busar no pori ruoi chai ruoi bo toning drop mano boya hai no ka ham tangi malia boya hai gari pai malia scooty ka ham pai boya kai tabuni jeta laiba angluka kebangwa busai song rogjes kepana bondon lurna lepan uskuti rok payo babung family tamti rok bukari ekya kai bobo bui tongma na hai bin to mokor to je to bo thui horgana bahan gana poro ke bobo bui tongma na musuma hai musum khana ekya kai I komti musuma no hoite no ke bo ojorawo khoroksa borokno amti gari gana rang gana gorona bo mankha kai bo bai kha man lekha kai amti dikhikena bo wan suka na ani o bosai bai ang tongman islai ang bo bai thangkan kya kai ani table light ka ham kai tongman ang kai ri o kai tongman ai dalam no tongman ai even bono o burino ang tini je khana mari kamini boro rok jeta no samani bo bini bufani nogo mana bumani nogo nogo tanglikha room ko tham khai eka o rang rok suba mani kya kai o sala no suba o ni khanawo hingga kya kai ano tini jeta report samani hingga kai I komti roka hingga kai adino boto bo busai busano bo logi tlang mang khamu busano khorok se melawa thanan hingga kai kintu bo kebno tlang yawi bo a ja hamjak mani sala chas mai tong mani sala bai kai bo gari kawi melawa bere heike hingga on melawa bere thini o to bo busai no to kaisa khobori tlang busai no to bosaya ke omti kai I komono nungja khata je bo oro ani jeta ani mokolo ani wan suma wang jeta khnawoi nugui phaimani wo kai je bini lifestyle no bo ham khai tong nan tong thokai tong nan ni bagai no bo omo khacha karan bo asla bai bo tong nan thangka kai bini busa ya bini busa sa re ke beng mu ja kai bo busai no nor nan ni bagai no bor koksa bai opti gothna khalai kan na wan sir tumung abu kubunyong tongkhai busai o je tabukni asla bai bo chubaza gai nok tamni tongi ke bini buma bupa burini buma bupa abu to nugi tonani ni ko Mashina kok. o jagawo gai dusito boro partnership tok tong tongla sa bini busazuk to already khorcha salabai to tam sanam sungsar obo to kamini boro rok samase kamini boro rok karon o burini buma bupa song amti nok tangnani khomota kare engke ha khomota kare ka o jagale rang boro man khabo ke boto o onko bo ke am nok tang furu to o buri thange o rita de bor mo thange naikini khayo ba bibono ko khayo o kog rok khanai theka hingga kai tabo omono ching saimano je bo o bo saino tere khai nonan digeno hingga kai omo saimano nichoi aro bini bosai ba bosani nokhla nogo hawo jaga wo nok tangi wo bo bin nogo tangi na ba tamni bagai tangi na ba bo aro ekai abuni bagai no omo je saimano je bo bini lifestyle no change khaye bo tong thok na ni bagai no bo amti khaye asala no mo thogoi bo amti khai kan ta sir nini koktoi nyang sik thange philo thange ground thange nyang je kokto mama mane mote hengkan ke brei luxurious life no choose khaikya busai betonge bo bialo ma tongkha abage bo kubun sala bacha samai tongkha tai busai tini busai no bo yakare kubun sala tongani wan sugoi bo busai no butharka kok abun ngkha ingka tabo ani sunam sungman ka haise sir tabo je society bo tai social media je nugu tongmani selabo bhino khibui kubun bure bai tongo chawo omha kabama case bo omha kabama kok toma bo nugza goi tongo starting simin nung khoroksa dofona hamjagi sagma bedok jak borok tabo bo nung sagma bedok samung khlai tongkho situation of phayai je borok bihik busai hiksa khibui omha ka sa samai tongoi
society wo je moila supung ton mani ab he borok no nung tam ko kasana muchung te kisa hangke tabu rita te bishal borok je step nakha khoroksa borno langmano borok shegi khibka busa khorong no bufa gre khlai khibka borne shaga boma he mazra krak nang khoroksa dofano hamjangnai dofane bagi sakno bedangnai khoroksa intellectual ngi nang boma he borne bagi mazra san tai je borok bihi busai sik sai khibui tabu bo kublu tongkho society ni kahamni bagi shinti pasat dofane kahamni bagi nombor tam ko kasana musung ok ni paita question sumosanani portobano sanai jara buri simiya buri ni to thang saka solabo kobangma buini bihigno busai office thangmani somoyo asujug nawi amti cha samai tongmani kothana bo kobangma jagawo kamiwo bihingno toniwo aguliwo phayei nokbarawo kubuni buri no tubi toni phayei kasa kering bo social media tibo nugui tong salburum no nugui tong hengya kai tabo ang sananu sungo jeslaro amti khai tongnai borok wansukta chin society no nosto khainani khetre wo borok ni je amte je activities mobile ke chaya ang sanai borok monor no yakanan nango na osungsaro phaimani yagolani mokolo onek borno nai thognai nang joto no to khobui nai ma har galakle heka ang sanai ni je bihik tongo busa tongo nang bono no maya khaiton di bono klangthani nini to jora pai khai tongle kai osungsaro ni busa nini engko busajek songrong no nang nai thokai klangthani bongne bagai nang sai di jata nang pamone nang bihik bai nang wan suklai di kai ta kaisa omono ma sawo chini society wo tabu sari ko khaicheng tamon sanani to sing wan suklai nan nang bihik busai busabutei ro engko khai sing wan suk kok sanani nang kintu ajora sing suak nang arka borok tubui holobor bolor khai suak mangsen nang chini songsar hamnani nukhung hamnani busabutei no pori riboi osungsabre musagna akokra khachini bisingo kono se salailia eka amte ken ninglaite orobo bandobi bai ninglaika orobo bondu bai ninglaika amte ken ninglaite kaisa kising ni bihik bai seta kaisa kising amte bo ling lai thanglai bor hamjak lai thanglai amte kothona kobang ma tong engke angbor no sanai norok amte tong no ekjon kobang sikito no maximum oro kubulja o sikito ne ongso jara boro খুব কম ন শিক্ষিত অংশ নেই ন বেশি রিপোর্ট দङ आंबो न सानाय नों नमते तम हामियार तंमार न नरम गति नर ग्लासिना नै नांगौ समाज नर शिक्षित दंगै बा नोंनि दायित्व दङ जेनि ससाइटि न काहाम काय तनिनान बागै बुनि ससाइटि न नाहारै जोंबो सोलोंनानै नांगौ बुनि हामियानो जों खिबैना नांगौ काहाम न सोलोंनानै नांगौ हेंगे काय ते कायसा हेंगे काय अमनि जे माजाराव नों सामानि अमनि बेसेबोखाय आं साना नायो जे जों बो सर्वोच्च साजा मानथुन माने ता पानिशमेन्ट मानथुन अब जों नायनाय आबोनि बागै जों मा चाइतंनाय जेटा कोर्ट अब त एभिडेन्स नि उपरसे अब बिनि इनको भार्डिक्ट ना साजांनाय एका आफुरनो जों जतो जरा साखी रिनाय बा बेबरनाय पर ठीक भाबे खाय आरो मा सानाय कगनो के कोर्ट साखिनो तातो ते सुबिदांखा नै इंग्लिश बै साइबाले हिन्दी साइमानो बांला साइमानो कक बरक बै साइमान अब ट्रान्सलेट खाय दिगो हेंगे काय आंखा खलायो ओ जे गथना व आमन कायसा डिस्टेंस टंफ्रं म कायसा उंगय टंफ्रं मुइतो खुजांनाय के टंफ्रं लाइबुमां टंफ्रं जेदामति साजा दिना टंफ्रं अम आंनायो हेंगे काय अबसारमनि बागै जों मावान सुनाय हेंगे काय जे कोनो फानंफ्रं बा हयतो केबो सुङै मानो जे बुमाना सिम्पानो फियग रिथुनो चलानो फासि रिथुनो आमफोर आबैया कारण अचलानि जेरकम दोष चलानि से अबुरि जतने बिसे दोष ना खाखले कारण बुरै चलाना जुदि जागारिया के अचला फाइमेया गेकै छुतना अर बुमानो अजे बथानै रिता दे बोरमानो बनो बस अर फियगनानै कोन प्रश्न से फाइमेया त सन नों सान मते के Rita baik bisa no kerang masuk kerang mazra mana kelai bro bor kini na kerang mazra mana kelai anu mata kita Kisar no bile kan hambai